dobro jutro. Vlog se začenja tam, kjer se je prejšnji končal. Zdaj sem večkrat editala video, ampak mi je baterija zmanjkalo, da se moram prestaviti v dnevno, zato da grem na kabel. Preden nadaljujem, si verjetno naredila zajtrk. Drugač, danes, kaj je v planu? Danes, po moje, bo... dejansko sem razmišljala, bi si kupila spet knjigo. Igrico, Bookshop Simulator, ki se mi je ful ušta špila, če naprej sem cel demo že prešpilala. Tako da, I might do that. Pa tule še ful enih novih revij za prebrati, ker imam novo Ono Plus, ki jo berem, ki I don't know why. Iskreno ne vem, jaz sem addicted to magazines in potem si kupim vse, kar je približno zanimivo. Tako da imam to za prebrati, pa imam še novega, ni toliko nov več, ampak je še vse en zapakiran, No History. Teda, oh my god, kak meni revije dišijo, stari. Oh, Jesus. There's that. Pa po moje bom knjigo brala. Kako predictable. Včeraj sem prebrala 100 strani gospoda Mercedesa. Teda sem zdaj pri tem pod Debijenim modrim dežnikom. In zaenkrat je ful zanimiva. Zdaj res je, da Stephen King toliko opisuje enih stvari, ki jih ne bi rabo opisovati, ampak vse en piše na tak način, da te zanima, da pač dejansko vse prebereš. Ampak se mi na trenutke zdi, tudi če ti možgani vmes malo uidejo, pa ne slediš 100%, ne vem, nič ne boš folil. Dejansko lahko vmes malo možgane počivaš, ker se skozi nekaj dogaja. Včeraj sem Jana rekla, veš, da je moj life boljš, ker začnem spet Stephena Kinga brati. Ne vem zakaj, ampak the good parts of my life so zmeraj, ker sem brala Stephena Kinga in sem happy about it. Drugač sem pa na Vintedu kupila že 3 knjige in ena od teh je Stephen King Harry, I think. Ful ni neke izbire, mislim, je, ampak ne one knjige, ki mene zanimajo. Najbolj me zanima ona The Running Man, sam je ni na Vintedu in po mojem bom mogla na Libristo vzeti. Pa vzela sem še The Bride od Ali Hazelwood, pa My Dark Romeo. Ne vem, bile so 2 evra in jaz sem jih to cash imela in sem se kupila. In to je res tak infinity money glitch, če se ga misliš. Ker jaz sem zdaj te knjige kupila za 2 evra, oziroma ne, okej. Ni zares infinity money, zaradi tega moram še poštnino plačati. Ampak pa bom te knjige prodala naprej, verjetno za isto ceno. Drugač, nekaj še naj omenim, moje knjige na Vintedu, they don't have broken spines, tako da moje knjige bojo 1 euro dražje, zaradi tega, ker so in pristine condition, ker jaz obožujem svoje knjige in ni važno, koliko je knjiga debela, jaz ne bom zlomila hrbtenice. It's my superpower. Jaz bom dobesedno takle brala, če je treba. Ne bom dala na razen knjige. Čeprav ta je dost floppy, tako da ta je še kršvala. Dejansko celo lahko odpreš, pa ne zlomiš. Ampak vseeno, moje knjige so better than anyone else's. Go buy them. Moj Vinted link bo dol spodaj. Pa link do novih očal tudi. Oh my god, kako so seksi. Glavno grem se zdaj jaz frisumit in pol grem kaj delati? Kaj sem rekla, delala revije, brat. Vedno sem še ena kava naredila, ki sem že spila, but I need another. Zdaj vam hočem pokazati moj morning routine, kind of. Če bom najdla kako gumico, ki je perhaps, imamo obroček. Ne, rabim gumico. Čakaj, pango, I guess. V glavnem, jaz si fris umivam zjutraj pa zvečer različno in zjutraj ful bolj poskrbim za to, da imam navlaženo kožo, zvečer pa bolj poskrbim za moje mozolčke. In zjutraj uporabljam tale CeraVe Balancing Air Foam Cleanser, ki je pač v obliki pene in to ti tako malo odstrani ta olja, ki se ti čez noč naberejo, tako da to je meni super. Zdaj, delala sem eno sponzorirano objavo na Instagramu pa na TikToku, I think, da za tole stvar. In dejansko jaz CeraVe uporabljam že kar nekaj časa, teda pač jaz res trudim se, da tiste firme, s katerimi delam, res jih uporabljam in res verjamem v njih in CeraVe je honestly ena od njih. Tako lepo umasiram v kožo in pol sperem dol. Zato, da me voda, ki mi teče dol po rokah, ne moti, uporabljam tetele, niti ne vem, kaj se temu reče, ampak to sem kupila enkrat na Temuju, dobila sem eno paketu zraven unga traka, ker zdaj nimam nobenega tukaj, ne, ja imam predalo, pa sem jih zdaj uporabljati. In je pač ful fajn, da ti voda dol ne teče, tako da ful ne kupujem več toliko na Temuju, dejansko ne vem, da sem nazadnje kupovala na Temuju, po moja une slime, ki sem delala video, takrat pa čist nič. I'm done with the overconsumption in malo bolj sem zdaj na chill glede stvari. Prav je ful zanimivo to gledati, ampak vseeno pač, that's not me. To je pač za videe, v privat lifeu je
jaz pač ne kupujem baterij. Včasih sem, zdaj pa ful ne, ker sem se prevečkrat selila in po moje zaradi tega, ker vem, koliko preveč stvari je to, ko moraš še enkrat seliti. Ok, zdaj sem še zobke omila, da sem čist pozabila. Pa zobno pasto moram kupiti, ker Jan uporablja totole Curaprox Enzical Zero. Meni je ta ful, ne vem, meni je tako ogabna. Po moje je bolj zdrava, ampak jaz je ne moram. I hate the taste. Hate it. Ugh, disgusting. Nek tak čuden aftertaste mi pusti v usti, ki mi ful ni všeč. V glavnem, pol pa naprej uporabljam od Baleje Beauty Expert Hydration Toner na roko. Takle in na frizz. In pol še od Mixe Hyaluronic Acid in lactic acid. No idea what it does. Vrata se zapirajo. Shut the fuck up. Anti-dryness hydrating serum. Zato uporabljam, ker pač, kakor sem že stokrat rekla, suha koža, a ne? Pa je treba malo navlažiti. Zdaj, kjer izdelke zvečer uporabljam, vam v kakem drugem dnevu pokazam. Mogoče celo danes zvečer, I don't know, kako se mi bo ljubilo. Ker imam, basically so isto od Baleje pa od Mixe, tam da so pač serumčki za proti mozolčkom. In iskreno, my skin is looking better. Zdaj, še vedno dobivam tek malo mozolčke, ampak ne zaradi tega, ker pač bi imela umazano kožo, kakorkoli to je from the inside, ker jaz sem lactose intolerant in kadar jem ali pa pijem karkoli, ima laktozo, dobim ful mozolov. In včasih se pač ne moram upreti in pa imam kak mozol. Še celoten cycle biti ženska, of course, dobiš da pa daj kak mozolček. Ampak najbolj mi pomaga to, da se pač bek držim od laktoze. Čez bom dala pa od Revox. Sicer tole mi ni glih najljubša sončna krema, ampak poskušam vsak dan nositi pač SPF, da je tale Just Daily Sun Shield. Ko ga bo zmanjkalo, bom nekaj drugega kupa, ker mi pač, ne vem, ful mi je mastna, ful velik se dam. Imate kak predlog, kjera sončna krema tekle za vsak dan vam je fajna, in please napište, jer spet sem dala preveč. Pač jaz iskreno moram res vsak dan SPF nositi, zaradi tega, ker jaz usedem avto, dam streho dol in sem tak, oh fuck off. Pač me že make-up narejen in kapol češ narediti. Sicer imam tole stvar, ki je od Baleje, basically sončna krema v spreju. But I don't know, koliko to zares deluje, to je bolj placebo efekt. I don't know. Zdaj si grem pa jaz narediti, a bi jedla porridge spet. Moja, pa tega nam kazala, zato ker ste že zanj čvile, pa pač the same thing. Ne, dejansko sem naredila avokado toast, oziroma avokado neki, ne bo na toastu, no, pač na navadnem kruhu bo. Ker imam en avokado in po moje bo sam še danes dober, tako da ga moram malo izkoristiti na hiter. Evo, naredila sem si avokado na kruhu in dala gor noter limona, sol, poper, pa čez še mačken paprike in to je tako delicious. Pa prav spominja me na Ljubljano, ko sem jaz to vsako jutro jedla. Oh, fuck, I love it. Ok, zdaj sem si dejansko vzela igrico Librarian. Zdaj se mi nalaga, kje mi piše, kje je naslov igrice. Librarian Tidy Up the Arcane Library, ker v bistvu hodiš okoli in pospravljaš knjižnico. In what a perfect game for me. Stala je nekaj 5 evrov pa 25 centov, nekaj takega. Zdaj vam dala nek footage malo, kako izgleda igrica. In vam bom pol malo povedala svoje mnenje, ker it's a game about books. And I am obsessed with books. Zdaj pa gledam en video dane punce, ki je brala 24 ur. In mogoče bi lahko jaz tudi en dan naredila ta challenge, da 24 ur bedim in skozi berem. In da vidim, koliko knjig lahko res preberem v 24 urah, če se res dalo sedem pa sam berem cel dan. To je bilo po moje ful zabavno. Ok, zdaj sem v Tediju, tule v Velenki. In zdaj moram res to nekje najditi. I guess to? Se ne vem, kako se bo kaj prelepilo, ampak če ne najdem drugega, bom vzela to, I guess. Oso nohte si moram zrihtati, Jesus Christ. Tu bo moglo biti to. Evo ima še kaj iz Tedija. Tu je mami, prvi. Živa mami. Pa zdaj mi dve tole kupima, pa gremo. Hotela smo iti v Kitajca, pa je zaprt, ker je ponedeljek, tako da gremo na suši. Na tvojo srečo. Ja. Ne, obožujem ta čips, ker je tako brez veze. Ampak glede na to, da ga dobiš kao za ston. Nič ni za ston. Ja, pač ker je v olju kuhano. Samo smešno, ja. Kaj? Oh my god, malo je spicy. Jaz sem navajena, da je spicy. Ja. Tomat.
No, to je pa tartar. Odlično. To je losos, kako se temu reče, carpaccio, tu so guancani, tu so, ne vem, kako se reče, ta je ful dober. Kaj pa ta? Odličen, super. Nam si dobila svoje 3 krake od Davija Jonesa. Se bala, da ne bom mogla pojesti. Ja, no probaj. Pa dobri zabav. Ja? Christmas! Fortune cookies! Nicht nachlassen. Sie sind besser als die anderen. I don't know, ne znam nemško. Don't give up, you are better than the others. Hvala. In že zdaj imam malo narcisoidne motnje, tu imam pa še več. A good opportunity is coming along. Da v nemščini preber. Ja, ti preber v nemščini. Ne znam. Jaz tudi ne. Es bauen sich eine gunstige. To je v redu. Ima že Müller. Kaj si pa ti imela? Da sem najboljša med vsemi. Jaz sem boljša kot vsi ostali. No, vidiš. V glavnem, igrica je bila meni amazing. Preigrala sem jo v 4 urah, kar je še kar hiter, če sem čisto iskrena. Ker enkrat zalaufa, je full amazing. Zdaj, začetek igrice je malo težji, zaradi tega, ker moraš poiskati vsaj par polic čist sam, brez kakršnekoli pomoči, ki imaš pač te uroke, ki jih pol odkleneš. It's a lot. Pač poiskati te knjige je bilo goddamn. Zdaj, jaz sem vzela tako taktiko, da sem čist prve knjige sem iskala samo vse bele knjige, zaradi tega, ker so se videle med vsemi knjigami. In pa sem vse bele knjige zmetala na en kup in pa sem jih razlagala po različnih policah, dokler nisem imela pač 10. In ko sem imela par teh polic sestavljenih, sem začela odklepati te uroke, ki pa so, da se te knjige avtomatsko zložijo, da ti kaže osvetljena polica, kamor moraš nest, kva še, da ti preletijo knjige v roko celo in pol pač po pa enkrat zalaufa, bo pa sem in do konca. In zdaj sem zraven poslušala še podcast, drugač pa zdaj, glede na to, da sem jaz končala tole igrico, grem zdaj izmontirati vlog do konca, ker do zjutraj nisem. Ker mi je pol baterije zmanjkalo, pol me je pa mama poklicala. Druge smo pa z mami šle mačkam v shopping, to ste tik videli, šle smo na sushi, potem smo šle pa še v New Yorker, pa v H&M, pa v Sinsei, ker sem jaz hotela neki nov outfit za jutr, ker jaz ful nimam kratkih hlač, ki bi imela prav. Sicer jutr bo ful bolj mrzlo. V glavnem hotela sem neki, da so kratke hlače, pa da je vseeno bolj fancy, ker se rada lepo oblečem, kadar grem ven. In drugače sem pa ful opazila, and I got a rant about it. Pač fakt je, in vsi ste to opazili, vsi ste mi to že povedali. Jaz sem se v zadnjem letu malo, to smo že govorili. In kakor sem jaz pravila, da načeloma mene to ne moti in da sama sebe ne vidim kot, I don't know, niti me ni motilo pozimi kupovati cote, jeseni, spomladi kupovala sem cote čisto normalno, zdaj kaj pa poletje, ki so poletne kolekcije. This is the worst. Nikoli prej nisem imela tega problema, tako da verjamem, da je to kar tak common problem, ampak this is crazy. Pač vse cote so narejene zato, da izgledajo dobro samo na telesu, ki je XS. Kar tudi jaz nikoli nisem bila, ampak vseeno. Insane. Hvala Bogu, da jaz ne hodim na morje, da ne nosim kopalke, ker bi se totalno, I don't know, po mojem life več ne bi šla izbajte. Ampak sem najdla nekaj, kar me ne zgleda čuden in se ful veselim, da bom jutri sprobala outfit, ker bo ful cute. A sem še kaj hotela reči. Potem smo še v Miller, kjer sem jaz kupila novo barvo za lase, ker ful ne razumem tega modernega hypa okrog hladnih blond barv, ker se mi zdi, da na nikomer ne izgledajo dobro. Na meni tudi ne. In sem se zdaj kupila eno blond, ki je malo bolj rumena in malo bolj warm tones, ker pač jaz imam konice bolj rumene narastek, imam pa čist siv. I hate it. Teda bom zdaj spravila vse na lepo rumeno blond. To bom delala jutri dopoldne, ko imela cajt. Make-upa si nisem spucala včeraj prvič po mesecih, po moje, ampak ful mi je lažje se spraviti montirati, če dejansko imam računalnik tamle in ko se zbudim,
si dam laptop v naročje in grem montirati, because I love doing it, ampak če začnem kaj druga delati, čez dan pol tega ne naredim, se mi ne da montirati. By the way, kamero imam umazano. V glavnem, zdaj sem zmontirala tale vlog od Maja, ki je dolg tek več kot 1 uro. Please, napišite mi, če se vam všeč toliko dolgi vlogi, ker jaz honestly sem mislila, da ne bo toliko velik, ampak ko jaz enkrat začnem govoriti, there's no stopping me. Zdaj plan za danes je, da prvo si grem pobarvati lase, ker this whole thing gotta go. Pol pač valjda se stuširam, si naredim frizuro in pol si naredim make-up, pol nekaj jedla, pol pa gremo z Jurijem pa z Janom v Ljubljano, ker gremo. Hoteli smo iti drugače za Harryjem, v bistvu te, da bi Juri pa Jan bi vozila, zdala, ker jaz pač zadnji sedim, ker imam pač malo bolj kratke noge, čeprav ima Juri tudi, ampak je tak dež, da itak ne bomo mogli strehe dol dati. Tako da bomo šli lepo z BMW-jem verjetno. Which is a shame, ker če mi je kaj dobesti to, kakam gremo, pa lahko damo malo streha dol, pa se imam fajn. Also, ful sem si želela zadnji sedeti, pa imeti streho odprto, ker I don't get many chances to do that, ker pač jaz vedno vozim. Kaj zrihtala sem se, naredila sem si make-up, pobarvala sem se, nisem snemala, ker dan sem bolj tak na hitro se barvala, ampak sem pač tudi, da sem naredila malo bolj enakomerno barvo, da nima več čezga sivga in zdaj čakam, da Jan pride domov, zaradi tega, ker moramo te lepine dokončati, jaz sem tega naredila. Moramo pa še jih par narediti, ker mora Jan pač takle z 3D gunom, 3D penom, zadnji to zalepiti in cannot, ker sem se zdaj naredila že nohte in ni šanse, to da držim. V glavnem, zdaj pa razmišljam, da bi mogoče si kupila še eno igrico, ker ona včeraj je bila tako cool in Bookshop Simulator mi je bil tudi tako cool in mogoče bi si kupila dejansko igrico taš Bookshop Simulator, da pač jo prešpilam, ker sem igrala demo Bookshop, 16 € je. Če bi bilo knjiga, bi kupila v 2 sekundah. Ma ja, who cares? Če ne bom kupila tole zelo, bom še verjetno naslednjih 14 dni razmišljala o tej igrici. Drugače, tole sem si kupila v New Yorkerju, včeraj ful mi je fukiš, pa tole verižico sem kupila v Tediju. It looks adorable. Sicer sem razmišljala, bom mogoče imela to rutico tekle okoli vratu, ampak pa zgledam preveč kot stevardesa, so I said no thank you. Pa ful bo cute zgledala, ker bom končno imela tale očala na mest. In zdaj se dejansko vidi moje oči in moj make-up. Love it. Dobro, še z drugimi. Ok, tudi to ni slabo, ampak zdaj bom malo tudi imela. Very cute. Drugače, imate kodo za popust Kaja za 15% popusta za tale očala. Pejte na Lensmart, dol spodaj bo link in si kupite svoje očala. Zdaj pa grem jaz za totele pol urce špila do Bookshop Simulator, pol pa štartamo za Ljubljano. Zdaj pa sem še nohte pokazati, naredila sem si notke. Iz Primarka so, dali so 5 €. I love it. Pač, jaz, kadar imam te Primark nohte, največ folka pohvali moje nohte. Zadnjič sem šla v tuš in je prodajalka pohvalila moje nohte in smo tak, girl, iz Primarka so, go get them, ker so fucking amazing. 5 €, love it. Jaz obožujem biti baddie on a budget in I think I'm doing good. Zdaj pa grem špilat, počakati Jana. Jan ga pripravlja za offset. Ja, res, ja. Daj to na to. Ja, najdaš vlog. Aladam, okej. Juri ima babo, ba je. V glavnem, mi smo tukaj pri španskih borcih, zaradi tega, ker gremo gledati. Tehnično podporo pa komendarja. Tako je. Pokaži topine. Lej, kak je cute-no. Lej, oh my god, krat pedrasta. Jaz sem bolj... Ja, ampak jaz sem dejansko plačala za to, okej. Sta videla, ko smo tukaj. Kunsko. Dobar dan. Drugič, če dobite link, da lahko kupite karte, kupite hiter, ker jaz... Opazovalnico poslušaš snaga. Ne, opazovalnico poslušam iz fucking zadnje vrste. Sve zato, da si lahko naga. Vsi, ko ne vete, zakaj posluša nago, se daš unsubscribe-ate. Si se pa videl? Window Bay, da? Spremljam uspešnih Brežičanov, med njimi si tudi ti, Jure. Lepo je, da si se me spomnil in jaz se tebe velikokrat spomnim. Gledam Milijonarja vsak večer, med tem pa sem razmišljala tudi o naših skupnih letih. Ja, sedь se. Čakaj. Dej, normalno sem. Nekaj naredi, ni treba. Me je Uranka učil, kako se pravi. Zdaj pa ne, prosim, smejte se.
To bi izgledalo. Težko. Kaj hočeš ti? Lupčka hočeš, kaj? Ne fuck off, no. Ja, Da ne bom zbežal. meni je toliko žal, da se z vama družim. Res. Prehitela te bo. Prehitela te bo. Juri! Zdaj si že na odru, lej. Ne, lahko me slika. Kaj? A bo šel? Glej ga. Joj, kak se mu smejčka. To se folk dela za 2 Big Maca. Wow, historik. Kaj ti hočeš? Eno A si sliko. re- A ja, si rekel, da hočeš lupčka imeti. Čakaj, a hočeš prav... Čakaj malo. Zgledaš kot tak otrok zatijem pa z mamico. Ja, drugače Sam si gledaj, pol- pa ne dolgo, ne sem po boljši. Kaj si rekel? Pozdravite se. Zdaj smo šli pa še v Meka in jaz imam McCrispy. Samo da bo videla. Ti? Habanero. Pa 30 krompirček. Ja. To lovki ni dober, da veš. Ta McCrispy pa je. Delicious. To je tak klasičen Juri šot. Pač, jebote. Jebote. Zelena. Ura je 15:09. Vstala sem in sem šla pogledat na Prime TV in je gor fucking Good Omens, 3. sezona, tako da, oziroma sem ta zadnja epizoda series finale, whatever, in sem šla to gledat in sem tako happy, oh my god. Good Omens ima res tak special place in my heart, pač pejte gledat to serijo, ker je tak ena mojih najljubših, po moje takoj za Sherlockom, iskreno. In me zdaj tukaj gledat krubosli iz Meka, ki se mi ne ljubi preklapljati na TV. Tako sem excited, oh my god, you have no idea. V glavnem sem na strani 125 in it's going. Zdaj se je začelo ta, da je pač POV od tega kriminalista, pa tega, ki je bil pač tist, ki se je zabil v ljudi z Mercedesom. Postaja zanimivo, ampak tako sem rekla, pač slow burn. Very slow burn. In I have a lot to go. Koliko ima ta knjiga strani? Ta knjiga ima 509 strani. Ok, če preberem 100 strani na dan, imam še 4 dni. Danes pa 3 dni. V glavnem, jaz tukaj sedim zdaj na balkončku in bom brala, dokler ne rata tema zunaj, pa bom šla pa verjetno noter brat. Ko bo pa Jan šel spat, bom šla pa jaz igrati igrice verjetno. Jaz sem zdaj pri mami tukaj gor, zaradi tega, ker pridejo internet rihtati in je pač ona na šihtu, jaz bom pa tukaj počakala, da mu pride, pa pač naštimamo internet, ker je pa tek pol leta brez interneta. Ima ono od A1 Ultra in ko smo se selili, pač tega nismo rihtali. Ja, zdaj tukaj sedim na njeni terasici, full cute. Zdaj pa grem brat naprej Kinga, I guess, da naštimam kamero. Greš ne vem, bi dejansko danes vzela tek res cel dan, da berem, da si telefon izklopim, level branja. Ker bi res rada pač prebrala do konca, ker jaz imam toliko knjig za brat, I swear. Zdaj sem na strani 201, tako sem rekla 100 strani bom prebrala in danes, a je to on? Mislim, da me bo klical. Could be. Anyway, tole je 100 strani. Tukaj se bom lepo naštimala in bom brala. Mačka me je prišla pozdraviti. Dobar dan, pidi sem. Pidi. Come on, I want to pet you. No, još not šla, kad sam jaz tam vrate pusto odprte. She's so cute, though. Ok, Undead z A1 je zdaj vse zrihtal. Internet, TV, vse preklopil, še staro mi je zapakiral nazaj v škatlo. Very nice, A1, you are amazing. V glavnem, zdaj pa, mama je dobila s tem paketom še vojo in zdaj grem končno gledati ta dokumentarc o Michaelu Jacksonu, ki je v njih sojenih in ne vem kaj vse. In zraven bom pila Monster Mango Loco, of course. V glavnem, mama je prinesla moje prve pakete iz Vinteda. Da vidimo. Boš pozdravila kamero? Je v redu. Super. Oh, cute! Jaz bi mogla tudi kaj takega delati zraven, da dam nalepkice. Una, ki mi je tole poslala, najlepša hvala še za nalepke, jaz si bom definitivno na MacBooka dala. Oh my god, I love this one.
Fictional Wanderlust. Mabel! To bom dala tej. I love them, thank you. Da vidim, kjera knjiga je to. Oh my god, right! Stephen King, Carrie. Ne, fule, oh, thank god. Če vidim jaz zlomljene hrbtenice, ko kupujem na Vintedu, ama... Ja, od knjig, veš to. To je hrbtenica od knjige. Zdaj pa še drug paket. Evo, to je pa druga knjiga, Bride. Teda sem tudi že nekaj cajta gledala, da bi jo vzela. Oh my god, once again, Perfection. Ta je pa od Ellie Hazelwood. Prebrala sem od nje sam ko je že Love Hypothesis. Mislim, prebrala sem jo zaradi tega, ker je tip kao, mislim, ker je celotna zgodba bazirana na Raylo. Ni mi pa mi bila preveč všeč. Tako da ta bo pa zanimiva. I don't know. Tako da moje prve knjigice iz Vinteda, okrat se dejansko estetikli skupaj pašeta. Zdaj pa čakam še eno, je pa My Dark Romeo, pa je po moje jutri dobil. Ampak ja, fucking Vinted, stare moj, tisti, ki si je to zmislil, pure genius. Prele sem gor pofotkala ful enih knjig, pa jih uploadala gor na Vinted, tako da, če vas zanimajo še kakšne nove knjige, pejte prečekirati moj Vinted profil, kaj je solo L, brez pike vmes, pa na koncu je še L, zaradi tega, ker kaj je solo je bilo že zasedeno. Bitch. If you took my nickname, Jim. Evo moje testenine, the best testenine ever. Tam sem je malo zažgal sicer, ampak... Kako je to dobro. Ja. Dober tek. Tule sedim, zunaj je amazing, obožujem to vreme. Berem, pa zdaj sem si malo pauzo vzela, pa bom šla montirati vlog, tudi vlog actually. Drugače ta knjiga mi gre kaj na počasi. Zdaj sem na strani 283. Malo vmes tek ful počas. Pa se začne nekaj dogajati, pa si ful počasni. Ampak I got this. Sem čez polovico. Če se zvečer fejs dal 7, bom kar velik prebrala še zvečer od ure 8 že pač. Ponoč bom brala. Pa vas bom obveščala, kako mi gre. Zdaj pa grem montirati. Vrhunska svetloba. Ampak stran 306. In zraven poslušam moj Dark Academia playlist na YouTubeu, ki je best thing ever, by the way, konstantno to poslušam. Tako da go check it out. Ne vem, to je nek pastica, glavnem. I love it. Po mojem bom še naprej brala, koliko se mi bo ljubilo, pa bom šla pa spat. Dober dan, ne dobro jutro, ker je ura že tak 12. Jaz sem malo montirala, zdaj sedim tukaj in imam naštiman, YouTube sem naštimala mami, ker pač zdaj, ko ima internet in lahko to naštimam, imam zadaj ambient music, kar ga imam tek doma res skos. Naša bajta ni nikoli v tišini, pač skos mora biti nekje nek classical music, ambience music, whatever. In zdaj, včeraj nisem prebrala niti do 400 strani, sem ostala na 370 nekje, zdaj pa berem naprej in po moje tole je pa čist realno, da zdaj preberem in one sitting, tako da bom zdaj tole brala, pa bomo z mami imeli kosilo, pa grem domov. What a perfect day, obožujem, kadar lahko sem sedim noter in berem. Kar se pa zgodbe tiče, je pa tek pač vsaj ta POV od tega morilca. Meni je to tek noro, pač ne vem, ene stvari so tok fucked up in te backstory, oh my god. Če imate radi tek dark stuff, je definitivno the stuff for you. Če ste pa tek malo bolj lighthearted, pa pač vam niso fajn malo bolj creepy stvari, pa maybe don't. I like it. Meni je všeč v tem brati. Edino, kar je pri Kingu, se mi zdi, da tek vsakič, to je že ona punca, ki sem gledala njen video od pač teh knjigah, je rekla, da pač, ko on ženske opisuje, zmeraj sam pač, kakve imajo obline in pač, kak bi, I don't know. To je realno, šele druga knjiga letos, ki jo je napisal moški, ker ene stvari, pač, I can read about fucked up shit, pa pač, če je iz te perspektive nekoga, ki je malo fucked up v glavo, da se pač tek opisuje ženske, samo ono, ok, I see where it's coming from, ampak pa imaš pa na drugi strani pač tega detektiva, ki pa je kao morally
pač good, whatever. Pa pač vse na tak način opisuje ženske, mi je pa sem tek, oh my god, mislim, razumem, te knjige so bile napisane not that long ago, ampak vseeno, I guess, dan se to ne piše več na tak način, ampak v glavnem, pač meni je to toliko creepy in je sam is this how men perceive us? Nočem imeti preveč deep, grem zdaj prebrati do konca. Če samo ne moramo opisati, kako dobro je feeling, kaj sediš, bereš knjigo in čuješ, da začne zunaj držati. This is heaven. Luna. Ojoj, Luna je dobila vratnico in ni ji preveč všeč. Drugače skozi tole se po tleh meče, kaj Jan kaj dela. Ja, ampak sem obledil prej, da je ona tu samo te, ko sem jaz tu. Ko se jaz pravim delati, je ona tu. Prej, ko sem šel jesti, pa sem imel vse tu na poslano po tleh, ni bila tu. Ja, she's unbothered now. Nekaj sem si začel vratno gristi. Ne, nogo si grize. Nogo si grize, to je pa tisto, če ne moš enega, te pač sad požela nekaj. V glavnem, jaz sem včeraj do konca prebrala Gospoda Mercedesa. Jaz bom rekla, da to ni... Glede na to, kako dolga je knjiga, I guess se mi ni glih konc najbolj splačal, tak je bil kako se reče, underwhelming. I guess, če je kdo prebral drugo pa tretjo, pa še Holly, naj mi prosim napiše, če se pač splača nadaljevati, ker I'm kinda not interested. Ker, tako sem že večkrat vmes rekla, pač Stephen King full enih stvari razlaga in there's no reason, da je ta knjiga toliko debela. Tak da, ne vem, če bom nadaljevala s tem, imam še par Kingovih knjig, ki jih hočem prebrati in ta definitivno serija ne bo ena izmed njih. Čeprav Holly me zanima, če je kdo prebral Holly, let me know, ker je Holly pač povezana z serijo o Billu Hodgesu. Kaj sem še hodila povedati? Zdaj sem začela brati Lights Out. Guys, that is not a good book. Jaz ne razumem, zakaj je to popularno na TikToku, ker je pač, ne vem, jaz nimam tega navdušenja nad tipi, ki so dobesedno samo lepi in I don't see the appeal of masks. Pa ne tete, ki so čist brez osebnosti, ki je sam pač neka random maska and then there's a body. Ne pač meni tete, ki so thirst traps, ki jih tipi delajo na TikToku. I don't see it, I'm sorry, meni to še nikoli ni bilo všeč in zelo me zanima zgodba o tej knjigi, kam se bo razvila, ampak pač ne moram relatati mislim, ne, se ni to point, sam ne razumem main characterja, ne zanima me to, I just wanna skip ahead, da vidim, kako se bo zgodba razvila. Nočem poslušati njenih, oh my god, in potem sem šla na TikTok in sem delala stvari sama s sabo, medtem ko sem gledala njegove TikToke in pa sem mu komentirala. Jaz moram prvo imeti nek setup, kdo so ti ljudje, preden so lahko attracted to each other. Če je straight up some porn, meni to pač ni. Nič ne king shame-am ali whatever, lahko berete to, kar hočete. Jaz sem svoje mnenje povem. That's just my opinion! No, I don't like it. Tako da po moje teta Lights Out bo tudi na Vintedu kmalu, ko jo preberem do konca. I don't wanna keep this shit. Also, pol za naslednje bo pa še bolj žalostno, mislim, ne bom jih sploh brala, ker kaj? I just found this hilarious. Tako če ne zateguje, samo to moj ozek vrat. Jaz mislim, da meni niso všeč te stalker books. Haunting Adeline je bila tak na meji, čeprav je tudi stalker book, ampak, I don't know. I can do weird shit, but this is too weird for me, I guess. Včeraj smo gledala Eurovizijo. Ti boš to povedala? Fak sem skražil, Ne, pa hotela sem slišati muziko, zaradi tega, ker pač enkrat na leto lahko si malo updateam moj playlist in pa imam novo muziko. Letos se nisem čisto nič pripravila, pač nič nisem vedela, kjeri komadi bojo, razen Grčija. In I was disappointed. Pač se čisto ne slikala smo, dokler se ni začelo točkovanje, pa sem pa jaz zaspala. Tako da nismo gledala do konca. Prva stvar, ki sem naredila zjutraj, ko sem se vstala, sem vzela telefon, pa sem pogledala, kdo je zmagal. Ne vem, meni je bila ta Bolgarija res tak random komad. Se si videl, jaz sem šla čez all the emotions, čez komad, sem bila oh my god, yes, slay girl, pa sem bila ne, I don't like it. Pa sem spet, pa se, I like it. Pa sem spet maybe I don't. Ampak je zmagal.
V glavnem vse je bilo par teh komadov, ki sem vmes malo zavajbala, zraven sem full manj kot ponovadi. Včasih, ne vem, jaz sem si dala tek malo novih komadov na playlistu, bom videla, kje bom dejansko poslušala, pa kje bom skipala. Pač vse so bili... Pa also, kaj je bil to ti bullshit, ker so vsi fušali za podcast? Ja! To je bilo ziher iz strani Avstrije, neki failure, da so jim dali napačne monitorje. Čakaj, kjer komad je bil? A on od Norveške je bil. Ja, on od Norveške, mislim, da je bil on, ja, kaj je bil. Je bil tek pol tona prenisko je pel. Vsi so bili pol tona Ja, prenisko. še vedno ne relatam z maskingom in ne relatam z tem, da bi hotla stalkerja, which girls lust over. Mislim, mogoče je mal jarring zaradi tega, ker sem prebrala gospoda Mercedesa, pa zdaj berem to, ker pač tam je bil en, ki je pač psihopat in he gets his punishment in the end. In tukaj pač vem, da na koncu sta predvidevam, da skupaj. Jaz sem tak, oh, that's kinda sick. But, ne vem, mogoče če bereš vmes neke Kingove, malo fucked up zgodbe, pa bereš Dark Romance, si tak, these people are not good people, why are we reading this? Ampak se bom prišla ven iz tega, bom prebrala, pa mogoče dober. Moram vlog misliti. Ne, moram povedati, da pač tip, ki je zadnjič imel crashal zaradi tega, ker sem kao uničila svojo postavo. Dragi gospod, moram te razočarati. Danes smo v McDonald'su. Spet smo tu. It will get even worse. Nakcijo sem naročila, ampak aha, Okay. ker motherfucking scam, navadni nakci so, dobiš pa zato, da dobiš ta paket zraven za tudi fucking 3 cente. Ja, Ali ne dobiš pa vrečke? Ne dobiš vrečkico, lej, ja. Glede tega spicy thing, it should be illegal, ker to ti spicy thing, Dej to not. legit je to ono za kuro, Ja. spicat, ko je daš feč, tako da Pa ne bo to, no. to je bil, kaj že, immersive experience, da vrlo. To je dejansko. Wow, lej, kako se je kovtal. Čekaj, da pokažem to Ovo skoraj. nisi dala vsi? Lej, se ga nisem hodila, ga bom tete bom pač... Na. Opa, to je clearly začimba za kura, ker tak paša zraven. Rečemo, Žeški, malo kulska lobe. meni je kot da bi juho delal. Pazi še ono mojo smetano v omako, da še boljš, sam ne bom. Lahko mi napačno omako dala. In no te reč, ne grem jaz reči. Evo, ta je prava. Še zmer, ko gremo meka, jem solato, ne? To je skoraj približno zdravo, če te pogledamo. Prvo zamenjajo plastične slamice za papirnate. Poleg stranijo slamice, pa ti vzamejo pokrov. In 100% mislim, da je zdaj to bolj drago, ko je bilo prej. Ja, How definitivno, How ja. can you do that? Dobiš manj McDonald's več za count your manj za days. več. McDonald's count your days part Pa še barbecue 370. sos so mi vzeli. Ja. V sezoni, kjer se barbecue. Dobro jutro, sem za računalnikom, pripravljam se na dan. Včeraj sem dejansko končno uporabljala tale moj planerček, ki sem ga zdaj nazobila v Felixu. In ful dolgo zdaj nisem planerja uporabljala zaradi tega, ker sem uporabljala Notion. Skoraj sem rekla Notino, what the fuck. Notion je pač ena aplikacija, ko imaš ali na računalniku ali na telefonu in pa si pač pišeš, ampak mi ful ni pasal. Tek se mi je zdelo, ker naprej ima neke update, tek dobesedno zdaj se mi tukaj zadnji fucking hoče updateati. Jaz rabim nekaj, kar dejansko pač lahko pogledam, brez da moram čakati prvo 1 minuto, da se naloži. V glavnem, teda sem zdaj začela spet pisati v dejansko physical book. Zdaj sem na strani 213 pri 16. poglavju. Zdaj sem glih mim une scene. Vete, katero sceno mislim? Ne vem, I'm not vibing with this. Meni se zdi to overrated ta knjiga. I guess vidim nek audience, ki mu bilo to všeč, ampak it's dark, sure. Ampak not in the way I like. Ne vem. Also, mene, pa ne vem zakaj, meni mafija stuff ful ni všeč in vem, da naslednja ima neke veze z mafijo, I don't know what. Malo sem pogooglala in sem bila tak, ne vem, jaz enostavno I am not into this stuff. Pač, če ignoriramo maske, ker pač sem tak, I don't do masks, ne vem zakaj. Glede tega, jaz razmišljam, da ima to dejansko tek veze z, pač jaz, ki vidim človeka, ki ima hud body, I'm like, okay,
hud body, but I don't care. Pač meni to, kako nekdo zgleda, sploh telo, tak ful nič ne pomeni. Ne vem, ali sem pansexual, ali kako se reče temu. Ne razmišljam tako te stvari, da pač pozabim. Ampak meni ima ful bolj veze to, da se z nekom pač povežem z personalities. Vse to imam problem, po moje, pri vseh knjigah, zaradi tega, ker pač meni je full hard to relate, kadar so punce tek, oh my god, he was 6 foot something, he had luscious black hair in, ne vem, a chiseled jawline, in sem tek, no he didn't, and even if he did, I don't care. Meni je tek boljš, kadar tip sploh ni upisan, I don't know. In zaradi tega pač ne vibam s to knjigo, ampak that's just me, pač to je, vem, da ne smeš sebe self-insertati v knjigo, ampak pač če bereš pač spice, smut, whatever, pač je fakt, da ti to bereš kot pač, če jaz vem, da tip pač meni ful ne bi bil všeč, I don't, in mi je dejansko pač at that point so mi pač te šmeksi scene completely useless. Ko pa smo že glih pri šmeksi scenah, to je težka beseda, ampak ja. Plano, zdaj sem mimo tiste, ki je pač z nožem. I can see the idea, ampak jaz sem brala Kylo Ren fanfictions, ko sem bila tek stara 15. So, tisti, ki veste, o čem govorim, podoben stil, sam da ni bil nož, ampak je bil lightsaber. Am I oversharing? Se smo si 18+, če niste 18+, ste probably že kliknili stran, upam. V glavnem, tako da pač meni to ni bilo tekno neki, oh my god, I can't believe she did this. Kar se mi zdi, da je tek najbolj kind of the point te knjige. Vsi jo preberejo pač for the knife scene. In sem tek, ja, ok, that was ok. Vse ostalo, tek glede karakterjev, tek Ellie je medicinska sestra in ima pač full pač težko delo, a lot of trauma. In kind of pol skozi knjigo razumeš, zakaj je ful všeč pač to, koliko ta Josh ful skrbi zanjo. Spreminjam to, kar sem na začetku rekla, pač glih to mi je fajn pri teh videih, ker dejansko pač tako vidite, kako jaz berem the book in kako imam mnenje na začetku in kako imam pol proti koncu. In pač I can see why she would like him. Pač jaz spet ful ne vibam s tem, da ona dva pač basically en drugega ne pozna. Again, pač za the characters in this book I can totally see it. Pa eni joki od Josha so tak, cela knjiga se mi zdi, da včasih so tek momenti nekega Gen Z talka, ki sem tek, a res te govorimo? Pač se ne vem, kaj so bile, kakve take, ampak ne vem, New King Unlocked, ne vem. Enkrat bojo knjige, kjer bo pisalo noter, oh, she cooked. 6-7. Napisana je full easy. Teda, the appeal of this book definitivno vidim v tem, da pač je napisana na lahkoten način, teda je pač res full easy knjiga za brati. Pač, če so vam všeč te stvari, pač if you wanna get into reading smut, it's gonna be easy. Teda pač, definitivno vidim, zakaj je popularna, ampak pač kot nekdo, ki je prebral že sam letos tek 25 knjig, si mi pa zdi, da je pač on the weaker side. Pač zdaj sem glih malo čez polovico, tek da bomo videli, kako bo zgodba šla naprej. I don't know. Za naslednje dela, dajte mi dol spodaj komentirati, če bi vas zanimalo, da preberem še druge dve knjige, ki se zelo ne spomnim, kak ima naslov. Ta zadnja je Game On, I think. Če vas zanima moje mnenje, ampak to bi bilo definitivno branje, ki bi bilo pač za YouTube, zato da vam povem svoje mnenje, ne pač for my own enjoyment. Ker ko tole knjigo preberem, bom probably šla brat končno Agatho Christie, because I need that. Pač. Pa also fully weird. Tako sem že enkrat prej rekla, fully weird, ki greš tako iz ene knjige, kjer je nekdo bil kao stalker, pa je pač Stephen King book, kjer je dejansko pač in a bad way stalker, in pa greš to obrat in si tak, mogoče bi mogla vmes neki transition imeti, da bi šla na take teme. Ampak ja, v glavnem, to je to za to knjigo. Zdaj pa ura je 10 in čez eno urco grem jaz z mami na pico, na kosilo. Do ta cajt pa imam par mailov za odgovoriti, pa probably bom šla malo video montirati. Just the usual. Danes nisem imela zajtrka, zaradi tega, ker sem se pozno zbudila in bom počakala do 11, grem na pico. Again, glede tega komentarja, ki sem ga zanžoba, jaz nisem tukaj zato, da vam dajem nasvete glede prehrane, da vam dam nasvete glede fitnessa ali whatever, because I don't do that shit. Jaz sem tukaj to talk about books, games, movies, that stuff, makeup. Če se zgledujete po meni glede prehrane, please don't, ker mogoče, jaz bi lahko naredila cel video o tem, pač my struggles with food. Pač ni to ena stvar, ki je, ne vem, pač sem lifestyle influencer, sem pač ne na tak način.
Tako da zanehala jepati, ker zmer, ko prižgem kamero, jepam 10 minut in pa imamo uro pa pol videa. Več ne vem, če je vam všeč, meni je annoying, ker moram pa full editati. Anyways. Ok, prav tole vam še moram povedati. Zdaj sem dobila en mail od Optimum Nutrition in v mailu je napisano: The reason I'm reaching out is we've been looking at a small number of creators about collaborating over the coming months. Your channel stood out, particularly the way you approach health, fitness and real performance. What? But I am so done with these. You did not look at my channel. Ne veste, v čem imam fucking content. In sem prav odgovorila ker jaz dobim toliko takih mailov, jaz se ne spomnim, da bi kjerkoli govorila about health and fitness in mi je tako disgusting, da dobivamo te maile, ki so tako pač generic in also sprašujem se, a pač vsi delajo samo še health pa fitness. PMS-am, by the way, in sem pissed off zdaj, ker what do you mean? You know you've seen my content and we've seen fitness. You have not. Shut the fuck up. Položnice za ena, moram plačati, to me tudi pisa off. Zdaj sem se pripeljala domov, nič kaj nisem vlogala, ampak bila sem v knjižnici. Vzela sem tole, jaz ful prehiter menjujem knjige v knjižnici. Ampak vsakeč, ko grem v knjižnico, vzamem samo eno knjigo, zaradi tega, ker meni je toliko fajn iti v knjižnico, da pač grem dobesedno enkrat na teden, because I love it so much. In zdaj sem na balkončku, tule imam lepo moj setup. Drugač, tale mizica je bila best investment ever, zaradi tega, ker pač jo lahko porinem spodaj pod pač ta fotelček in pa imam lepo... Ok, keep interrupting me, shut the fuck. Lahko pač imam tule lepo Mac, pa lahko delam. Tako da zdaj grem par TikTokov zmontirati, pa na maile spet odgovarjati. Pač meni jaz toliko živim tukaj zunaj. It is amazing. In tule sem se naredila zraven za pit. Imam v bistvu vodo za čija semeni, ker moram to spet pit, ker se ful boljš počutim. Tako da ja. Gonna work here for a while. Ja, to je to. Guys, to je ta scena, ko se zbudi, pa se mu je balaklava ali whatever je tisto pol obrnalo, pa misli, da je slep. If you think that's funny, you have a shit sense of humor. Pač to ni smešno, I don't know. Meni je tukaj cringe. 17. poglavje je zasedal masko dol. Jaz resno konsideram, da te knjige ne bi prebrala do konca, zato ker je res tukaj, I don't know, pač ne smemo upati. If I say I will, bom sam. Ne vem, tak mi je res... Če to knjigo kao fuk primerja z Haunting Adeline, pač niti približen. Pa prebrala sem Haunting Adeline v fucking slovenščini and I still liked it. Medtem ko to je pa v angliščini. By the way, it's not that spicy. Jaz ne vem, zakaj fuk govori, ko da je, ne vem, ja, pač ona dva sta konstantno horny for each other in je fucking annoying, ker niti ni primerno, tak dobesedno at the weirdest moments si govorita, da sta horny, tak pa še ena stvar, ki me je zmotila. On tak čist na začetku prije knjige, on se kar z njo pogovarja, tak pa z mačko, kao mommy and daddy. Ew, if someone did that, please, po tak 3 dneh. In ta celoten, da je pač njun maček je zdaj njun otrok. Jaz ne vem, če se at this point na 17. poglavju poznata en teden. But okej, nekaj moram spiti tam, da lahko preživim to. Mislim, da sem bila tak stran nekje tule, ki sem rekla In pa sem začela pač skim through the pages in I don't know, na koncu je nek mob shit, ki ima ona neko familijo, ampak okej. Zdaj pa gremo nazaj na začetek zaradi tega, ker sem opazila, da vam dejansko pač ful slabo povem, o čem so sploh te knjige. V glavnem, tale je o eni medicinski sestri, ki ful thirsta na TikToku za tipi, ki pač nosijo maske. Oziroma za eno particular tipo, ko nosi masko in ji je ful hud in ne vem kaj vse. In mu ona vsak video komentira, dokler ne pošle nekmu svojemu tipu, s katerim se hook up, oziroma whatever they're doing, whatever casual sex. In mu napiše, hey, do you wanna try that? I'm into masks. In pol ta tip pokaže svojemu roommateu, da pač, oh my god, look, this girl is crazy. In ta roommate je v bistvu pač ta mask man, pač ta Josh, ki je v knjigi. In on pač njo se spomne in ugotovi, da je suddenly zaljubljen vanjo in pol jo išče med svojimi komentarji in pol jo začne stalkat in udre v njen dom in ji nastavi kamero, da lahko gleda, pa ne vem, tak. I mean, it was interesting at that point. Pač
kam bo šla ta knjiga, ampak vseeno, pač, it didn't go far. Zanimivo je bilo jih samo do tam, pol naprej pa ne več. Pač, pol naprej ona dela v bolnici in ful je pač pod stresom in ful je hudo in zaradi tega, ker je ona ful utrujena, jo pol on počaka pred službo v njenem avtu in je tako kind of creepy, ker je pač odrl njen avto, ampak he's got snacks in ji da te snackse in potem se ona bolj počuti in mu začne zaupati in mu da v avtu, zaradi tega, ker je toliko turned on in pol naprej pač začne s tem, da pač ona začne razmišljati, kdo bi on lahko bil, kar je tudi še na neke mere zabavno, ampak pa I feel like pol, ko enkrat ve ona, pa ta pač knjiga, ne vem, če izgubi the plot, pač I see the potential this book had. In to je bilo to, da bi bil to Wattpad fanfiction, ker je me, pisateljce na Wattpadu, prvih 13 smo po mojem boljš pisali, kakor je pa ta knjiga napisana, ker pač v glavnem ta dejansko pač the bigger plot, ki je pol kao z njegovo familijo, pa za njeno familijo, don't wanna spoil anything for you, ampak je sam tak afterthought, tak, dej, moramo dati še nekaj bigger noter, zaradi tega, ker pač ta dva karakterja zdaj tukaj nimata kam iti in it's just gonna be at the end. Nasplošno karakterja pač tako oba dva sta, nimata nekaj nista razvita, pač sta sam pač tak the basic things in tudi ko interaktata, ne vem, meni se je zelo velikrat zdel, tak, ne vem, kot da bi se AI pogovarjal, which is bad, ne vem, a je bila ta knjiga written by AI, probably not, ampak glede na to, da je iz leta 24, could be, probably not, ampak overall bom tako rekla, če vam je všeč fluff, ne necessarily smut, vam bo verjetno ta knjiga všeč, ker je zelo fluffy. Smutty je, ampak kind of not that much, kot se govori o njej, da je, in ful je enih cute momentov med njima. Tak, basically, this part of the book je samo še fluff med njima. In tak, kaj se ona dva med sabo pogovarjata in epilog je na koncu, za katerega jaz ne vidim glih smisla in kot lahko predvidite, epilog je sam tak nek ful malo smut in potem at that point sta ona dva skupaj pol leta in on jo pač vpraša, če bi se ona poročila z njim in pa začneta govoriti o tem, ko boste imeli otrok. Ne, pač. Če hočete to knjigo prebrati, jo bom prodala na Vintedu, petič prečekirati, ne vem. Če so vam všeč take knjige, ki so meni, vam ta ne bo všeč, če pa so vam všeč, ne vem, mafia, romances, pa pač slightly darker stuff, but not really dark stuff, oziroma tako zelo vanilla dark stuff, pa sure. V glavnem bo tam. Zdaj pa, kaj pa ne zdaj berem? Šalaj! Ja. Zdaj bom pa s tem začela. Hoče lahko bereš o Nikoli. Nikoli. Ja. Jokam. Ale, dobila sem zastojn bookmark noter. Nisem ga pozabil. Ja. Tiskaj je pustil bookmark v teti knjigi. Če slučajno gledaš tale video, kar verjetno šansa je, da ne, ampak if you do, jaz ga imam, if you want it back, I can give it back. Or not, because it's beautiful. Mogoče probati to. Bomo videli, kako bo to še. Čeprav tudi načeloma Colleen Hoover ni glih neki biser pisateljstva, ampak ne znam, zakaj se mučim. Dobro jutro. Tole je zdajle zadnji dan. V bistvu je tole outro tega videa. V glavnem, ful so mi všeč cele daljši videi. Zdaj ta teden se ni neki ful veliko dogajal, ampak zdaj v naslednjem vlogu pa prije ful enih stvari, ker sem že ful excited, ker jutri gremo z Janom na premiero od Mandaloriana, za vikend bomo v Salzburgu. Pa ne samo, da gremo turistično v Salzburg, ampak gremo na konvencijo v Salzburg, which is crazy. Jaz sem bila že tokrat v Salzburgu v lifeu, pa nikoli nisem dejansko prespala tam, nikoli nisem imela ono res turisti. Vedno smo nekaj drugega šli delati in smo se tokrat odločila, da se bomo vzela tak en dan, da ga bomo malo raziskala. Teda bo to ful cool, poleg tega, da bomo pač dejansko na konvenciji. Edino, kar je, ne bomo šla na namen vidnega, glih zaradi tega, ker bomo na tej drugi konvenciji, kamor je bil Jan dejansko pač vabljen, tako da bo v bistvu cosplay judge in smo dala temu prioriteto čez namen vidnega. Pa še to, jaz ne bom imela nobenega cosplaya. V bistvu moj edini cosplay, ki pač cosplay, bo, da si bom naredila un plumbob na obroču na glavi.
Tako da bom v bistvu moj sim, ker se mi ne ljubi. Olej, brez nohta sem ostala, super. Tako se mi zdi, da nažalost sem pač to prerasla. Ne zdi se mi tak a bad thing, sam pač meni se ne ljubi več neki ful sestava od kostumov. Zaradi tega, ker jaz bom šla as support Janu, definitivno bom pomagala, še vedno so mi te stvari všeč, ampak meni se pa ne ljubi pol cel dan skrbeti, kako izgleda moja lasulja, kako izgleda moj outfit, kako izgledajo moji, da imam prope zraven, da se mi kaj ne zlom. Tako da zato sem se letos odločila, da bom pač imela sam ta moj plan Bob. Čeprav bi imela v Sloveniji dejansko kak cosplay, če bi bila na meni, ne, po moje ne bi. Upam, da bojo kakšne zanimive stvari, tako da tega se lahko veselite v naslednjem vlogu. Zdaj pa tega le bom pač zaključila. Ful mi je fajn, ko delam vloge malo bolj okrog knjig, ful mi je fajn, ko dejansko malo bolj snemam, kakor sem prej. In ful mi je dobe zaradi tega, ker pač dejansko gledate te vloge, ker mi je pač bizarno, da you guys are still here in dejansko pač še zmer vas zanima, kaj jaz delam v lifeu, which is weird, ampak okej. Vem, da nimam nekaj ful najbolj zanimivega lifea na svetu, tak ta vlog je bil dobesedno pač nek navaden teden doma, jaz pač delam od doma in skozi sem doma in it's really not that interesting, ampak še zmer ste tu, which I am very thankful for. Tako da, to je to za današnji vlog, za tedenski vlog. Hvala, da ste ga gledali. Če vam je bil všeč, imejte en like, da spati se naročite na moj kanal, komentirajte kaj, lahko mi napišete kakšna priporočila za knjige, kaj naj preberem. Bom upoštevala, ker mi je pač zanimivo brati neke stvari, ki jih tudi drugi ljudje berejo, ker se mi zdi, da pa iz tega lažje razvijemo nek pogovor o knjigah. Ja, to je to. Lepo se imejte in veliko se imejte, pa se vidimo naslednjič. Čau!